Dobar dan, dobrodošli na prezentaciju prisluškivača u produžnom kablu low cost. To je prostorni prisluškivač sakriven u unutrašnjosti kabla namenjen za prisluškivanje kancelarija, stanova, magacina, lokala. Koristi se u situacijama kada nemate mogućnost da često ulazite u neki prostor, a imate mogućnost da jedanput postavite produžni kabel. Kada ga jedanput postavite, trajno ste ozvučili taj prostor, nemate potrebe da se više vraćate u dati prostor. Također, primjenjuje se kada u prostoriji ne postoji mnogo stvari i kada je teško sakriti neki prisluškivač. Prisluškivač u kablu je tu idealan jer se apsolutno ništa ne primjećuje sa spoljne strane, a sve utičnice na kablu rade, što je vrlo bitno napomenuti. Pored ove fabričke verzije low cost produžnog kabla prisluškivača, imamo još i prisluškivač u produžnom kablu premium verzija, koja je kvalitetniji, koji se dosta bolje čuje. Produžni kabel premium je sigurno najbolji prisluškivač u produžnom kablu na našem tržištu. Sada ću vam pokazati kako izgleda kabel. Na kablu se apsolutno ništa ne primjećuje, sve je smešteno u unutrašnjosti kabla. Dakle, sa spoljne strane ne možete ni na jedan način primijetiti da je u ovaj kabel ugrađen prisluškivač. Tehničke karakteristike prisluškivača u produžnom kablu su sljedeće. Prijem zvuka je do maksimalno 6 metara u poluprečniku. Neograničen je domet slušanja, uređaj radi preko GSM mreže i možete slušati sa bilo koje tačke na planeti u realnom vremenu. Neograničeno vrijeme rada prisluškivača, non-stop napajanje sa strujne mreže. Ovaj kabel je fabrička verzija prisluškivača u produžnom kablu sa veoma povoljnom cenom. Ovaj kabel nije predviđen da se previše optereti sa strujnim potrošačima. Predviđen je da radi na 220 V i radi sa SIM karticama standardne veličine. Princip rada ovog uređaja je sljedeći. Prvo se kupi nova SIM kartica, aktivira se u mobilnom telefonu i dopuni se sa nekim iznosom kredita. Ako sama kartica, koja je naravno nova, ima zahtjev za PIN kod, taj PIN kod treba isključiti dok je još kartica u telefonu. Primjer takvih jedna kartica je VIP kartica. Dakle, to treba uraditi dok je kartica u telefonu. Potom je neophodno da karticu pravilno ubacite u prisluškivač. Kartica se ubacuje ovdje, dakle potrebno je pravilno ubaciti. Zatim zašrafite kabel, znači ovaj kabel trebate zašrafiti. Tek kada ste kabel zašrafili, onda ga priključite na struju na željenoj lokaciji. Sa vašeg mobilnog telefona zovete broj kartice koju ste ubacili u prisluškivač. Uređaj se naravno bešumno otvara, znači uređaj se naravno bešumno aktivira i otvara liniju i vi od tog momenta prisluškujete razgovore u prostoriji u kojoj je postavljan produžni kabel. Kredica vašeg telefona se troši na isti način kao i kad nekog zovete na mobilni telefon. To znači ako imate besplatne minute, to će i dalje biti besplatni minuti, nećete trošiti u stvari ništa. Da biste postigli maksimalnu čujnost, najbolje da koristite slušalice za mobilni telefon i pojačate jačinu zvučnika na maksimalni nivo.